Serchhip cable network clear to te chibai ule CHANCHINTHAR lo ngai thla anga chair tu Lucille Chanhimi Voin khan pulal do ma BIALTU MLA chuan Serchhip le THENZAWL tlo in damdo in mamote aron hlan Voini somni pasari September sangni somni pakhat thochan ni hian Serchhip BIALTU MLA pulal do ma chuan BIALTU Serchhip le THENZAWL la COVID-19 shikai te ENKAWL na hmun community COVID care center shang tetlo in health department noya khotlang in shikai te ENKAWL na tura din 4C te chu andin hmun te thli thlain 4C ENKAWL tu le thoktu te nen thil chu le poimo te an SAWIHO bok 26 Serchhip Assembly Constituency BIALTU pulal do ma hian BIALTU nga 4C10 mamo hunatana an manturin rapid antigen test red test kit engemozat le CHNGCHANG na poisa fai apek hlomba ka Serchhip sub headquarters YMA HNENAH le THENZAWL oxygen concentrator pakhat veve apebok Vaina BIALTU MLA in MLA fund tachanga BIALTU nga COVID-19 shi awanga mamo le CHNGCHANG na aron pek te chu oxygen concentrator patni N95 face mask azali face shield azali surgical mask azani PPE suit somriat rec test kit sangkhat bu 5 quintal som pangatani in pulal do ma hian THENZAWL tan ambulance alo peto a district hospital Serchhip le THENZAWL CH SIAM mantur swab sample test na call South Korea SIAM standard F200 analyzer pakhat veve pekle atum thu asoibok ani Voin khan UD&PA office dudo chambera azadi ka Amrit Mahotsav le FAINA HAPTA KALPUI tura FAINA endik tura ruat 10 meeting annei Voin khan pu Albert Vanalian tluang dudo havin a office chambera azadi ka Amrit Mahotsav le FAINA HAPTA mandan tur chungchanga malak dan tur le endik dan tur te inshiat na le SAWIHO na hun nei ani a he huna hian endik tura ruat shang MJA Serchhip district IO le sub headquarters YMA Shwai tu te baka sub headquarters Hnuaia sanitation committee te antel ani FAINA HAPTA mantura hian Serchhip district chu district fiber ni tuma chakta kamalak antum ani District Agriculture Office Serchhip malakna in Serchhip zuangleng le zolpui zawa KUTHNATHAWKTUTE HNENAH THLAI ENKAWL dan ZIRTIR na pek ani District Agriculture Office Serchhip chuan thlai ching tu ten himzok le hlok zoka an thlai ti an thar theinan department chhnem ngai na in pulal nun fela leilet zuangleng le pulal nun tluanga bok bon hmun puwai venga ramatical silin thlai kung chalo lai le rannungin a kunga ei chia chinawanga bule thlai in harsana an to chin dan te enfe in henglaka hian an thlai te himle shisel taka an ENKAWL na atana changkai theitur bol hlo chi shang mandan le asiam dan te chu ataka an man theiturin ZIRTIR na hi an pe ani he in ZIRTIR na hun hi pulal rin oma ADAO Serchhip KAIHHRUAINA anei ni in mimi kelal ruat sangi entomologist le lal sang moya plant pathologist SSC focus ten hena changin thlai ENKAWL na bol hlo chi shang mandan le asiam dan ngai thlak le thlir ho na nei ani he in ZIRTIR na hi zawzoka kalpui chunchom zel tum ani bok nimin thlenga Serchhip district ta COVID shikai hmuhchhuah in sang ni an pel to nimin tlai thleng khan Serchhip district ta COVID-19 shikai hmuhchhuah chu sang ni za somruk paruk antling to a inrin ni khan Serchhip district ta changa sample lak AMC a enfi achangin COVID-19 shikai mi panni hmuhchhuah anni a chunet laboratory a sample enfi achangin shikai mi pakhat hmuhchhuah ni bokin rapid antigen test manga sample enfi achangin shikai mi somnga pakwa hmule anni boka nimin khan shikai mi som paruk hmuhchhuah anni bok Inrini khan Serchhip district ta shikai ENKAWL mi somruk panni te chu ENKAWL dam ni in nimin khan mi som paruk ENKAWL dam le anni boka ninhi chungin mi som sari pariat lai ENKAWL dam an omle bok ani heti hian nimin tlaidar nga thleng khan Serchhip district ta shikai hmuhchhuah to chu sangni za somruk paruk ni in anzinga sangkhat zaruk somthum paruk te chu ENKAWL dam anni to a tuna hian shikai ENKAWL lai mi zanga somni paruk omta in shikai zinga mi pali an boral to ani Mundanga changa MIZORAM ronlu titan INKAIHHRUAINA THAR ti chwa ani Mizoram Sarkar Health and Family Welfare Department swan Mizoram po na changa lolu te zomtur INKAIHHRUAINA THAR revised standard operating procedure SOP for COVID-19 tests at Mizoram state entry points chu September ni somni panga sangni somni pakhat khan ati chuak Mizoram pon mundanga COVID-19 shikai an kiam tak le awangin state pon achanga lolu te entry point ta COVID-19 test screening kalpui dan chu uluk taka ennon ani a hetiang hian entry points COVID-19 test screening kalpui dan chu siam chat ani state pon achanga Mizorama lolu te chuan home department order dinglai te an zom vekanga an lo lu na rect manga endik an ni ang
rek positive te chu ENKAWL dan tur ding lai angin ENKAWL zui tur ani ang COVID-19 negative report nei te chu sarkar le deputy commissioner in arwat sakmuna ninga chung khung shan nu in RT-PCR emo chunet manga test tur ani a an negative chuan quarantine atangin an chuak thayang rit test atanga negative reng hian symptom an nei phot chuan RT-PCR emo chunet manga test le thwai tur ani a an negative po in ninga chung quarantine na RT-PCR emo chunet manga test vele vek thau tur ani Mizoram lo lu te chu COVID-19 symptom nei lo ani chuan an lo lu madar kar somsari banhi chunga RT-PCR emo chunet emo CBNet manga COVID-19 test negative report SRF ID diktak screening point duty te an mu chuan entry point screening le quarantine an ngai lovang COVID vaccine dose ni unlock to a dose ni na unlock changin ni sompanga tal aliam to ti tarlan na full dose vaccination certificate emo COVID-19 shikai damle anni a andam fela changa thathum alaral lova sumi ti chiang tu atana discharge certificate screening point duty ti anhu chuan entry point screening le quarantine an ngai lovanga ama ero chu ni sari chung chu uluk taka COVID-19 shilenkara khosak dan tur CAB zom chungin mani shiselna anin chi kang Mizoram lo lu te chu certificate po keng ma se COVID-19 shikai ti shiat na symptom an nei phot chuan test vector anni mani shisel na chik tura ti te chuan COVID-19 awanga har sana thei te hi an nei em ti anin chik reng anga anin rin help phot chuan BIALTU CMO emo medical officer emo helpline na thuron an lange ngei tur ani MYC Sub-Headquarters MHEP Champai Medavi Foundation Board Sai SIAM in ZIRTIR training chu Vain Khan Champai DC in Ahong. Mizoram Youth Commission Sub-Headquarters MHEP Medavi Foundation le District Skill Committee Changko Board Sai SIAM in ZIRTIR na cake baking training chu Vain Chuma Khan Champai District Board Sub Pimaria City Zwalichuan Circuit House Conference Hall Champaya Ahong. Pimaria City Zwalichuan Chalaiten Azonang Yang Hedle Thiamthil an nei theina tura in ZIRTIR na tur project Mizoram Youth Commission hena thelu te pom ani awanga SIAM in ZIRTIR na KALPUI thei ani thu soin SIAM thiamte achanga district meeting SIAM dan ma ni khomun ngeya an zir thei tur chu alompui thu asoi na tho chu in shemna angangai lo tur le KUTHNATHAW zapui lova enghna pol hotlin pui thei tura nuam ti taka phur taka thok chin tura foin mani tan mai ni lo midang te ZIRTIR chong thei khopa thiam bel turin atsa ani borsap chuan SIAM ba ka food processing in ZIRTIR na KALPUI thwai tum ani thu soin khole thiam na manga ele in song bol konga masona nei tura chan lak ani ati a SIAM ZIRTURA in ziak lut zong te mani in tawdel nan le ezonna na mang thei tura thei top chwa tura du sakna hlanin training ahong ani thu soi tu dang pilal hlim thangi khiang te president Sub-Headquarters MHEP Champai chuan MHEP member SIAM dan ZIRTUR te alompui thu soin tumru na le taimak na nena ti takseta training tum turin atsa a ral theilo thiam na zir chwaka ezonna na mang thei tura chanla cheu turin atsa ngalbok he hun hi pu obet lalmal soma SDC chuan KAIHHRUAIN kalkhom telom na thu asoya training tur hian SIAM lama tuimi MHEP member mi somni panhi te anin ziak lut ani BJP Mizoram Aizawl district chuan thu chwa siamin lockdown reiber nei zo a red zone run pui nei le hi amak kan ti hle anti BJP Mizoram Pradesh chuan an thu chwa siama COVID-19 shipui leng wanga Mizoram in lockdown reiber kan nei zo to hnuwa po COVID shi in zia lam alapan theilo chu mak kan ti in health minister hian angai na she to lo nia BJP Aizawl district chuan kan ngaya lockdown nei zo hnuwa po mingthar pho a red zone an puang le ta hi mak kan ti hle a mire theile har sa jok te tan chuan lungai na thwa ni thlen tu a kan ngai ani anti BJP Aizawl district chuan shipui dawna konga Mizoram sarkar chu a fel ni hlea an ngaya hetianga mire thei jok te in hlofa a chop zong tan phei chuan lungai na satak thlen tu ani a red zone emo lockdown emo puan hian omzia tak taka alan lawa wangin Mizoram sarkar hian COVID shivei ENKAWL dan THAR te siamin chomdol na thlenga buat sai turin an ngena chop zong te lungai na chok zang khai zonga hmala turin Mizoram sarkar chu BJP Aizawl district chuan an ngen bok ani COVID-19 dawna MNF sarkar hlo chamchana MNF in kaushan NGO le khotlang shwai tu te an pu tel te in MPCC chuan thu chwa an siam MPCC thu chwa chuan shipui COVID-19 dawna konga MNF sarkar hlo chamzia ataka mipuin kanton meklain
rinlok ang ngayon MNF chuan an hlo chamna chana ko shanle NGO baka khotlang shwai tu te an putel vele ta ani anti a MNF party chuan September ni somni panga sangni somni pakhat in rini khan press release siamin COVID-19 dawna konga Health Minister Dr. Arlal Thanglia na le Medical Operational Team Chairman Dr. ZIRTIR thiam sang ate chuan mimalin mo phurna an nei lauti an soya Congress Party in Health Minister le MOT Chairman te an natlin lawa an pu chungchang tar langin demna thu an soidon ani chuan mi pahnih chau thlur binga dem ngot si ani lawang anti hei hian shipui damna konga MNF party thiltum pakhat chu chiang takin atar langa an hlo chamna a dem an kai pal thei awangin inven atan shipui damna konga thuthlungna poimo an siam don reng rengin kaushan shwai tu te NGO shwai tu te le khotlang shwai tu te an hnuk lut lui thin ani Health Minister le MOT Chairman hi Shisel nalam ENKAWL tu ber shipui damna konga akhai pa ber ani angin amo phurtu lian ber ani bokti in Minister ten na antlin lauti achiang chunga portfolio thlak du mi alo Chief Minister po hian MNF sarkar hlo chamna hian mo aphurthui hle ani anti a CM ani anga action ala loreng ani chuan Mizoram mi puite hian nasale zwalin kantuar chhauzel dona hei hi Congress Party chuan a enliam mai don lawani anti bok Voin khan ZPM chuan mithar lom lo hun an hmanga puke sabdanga working president chuan mithar te hi alom lut ani Voin September ni somni pasari sangni somni pakhat tho chan ne hian ZPM chuan mithar lom lu na hun an hmanga mithar lom lu na hun hi ZPM conference hall a man ani a puke sabdanga working president chuan mithar te hi ZPM a alom lut ani voina mithar lom lu te hi avain voters somriat patni ani pusa pachuan voina ZPM chungkwa mithar duom tak kan nei le ta a alom hle ani tunai Shrilankara kan ramin har satna na satak kan toka ama ero chu Shrilankara po mi chhanem ngai ramle nam mangai tu ten khwale veng shanga unit thar duom tak an din zela tunai hian unit thar duom tak zasari somthum parukle block somnga pangalai mai kan din thara alom tak zet ani ZPM party a hian mishang tumthum munnein kanom khoma kan tum chu ramle nam siam chat ani member thar kan punbel zellai hian pathian na thona dal zonga punbel ero kan hlau emema chuwangin keini ZPM te chu nina le chanwawa kan buai tur anilawa therhlo le eruk na lakate kan filhim theina turin pathian chakna ringin ramle nam tungding turin in lungrwal takin kan thok ho tur ani ati by election tur chungchang soin Lusun chungin by election kan machon le don ani a mishunga changa ngai to chuan kan hupur hle maya ma se pathian kan neya chongchaina chang tu pathian kan awanga pathian sakna le thilti theina machwanin he by election po hi kan machon le anga result lom tak po kan nei le nge kan be se ani atibok he hun hi Reverend Dr. THNZAWL Vice President in INKAIHHRUAINA Dr. Bilal Ramzawa PSC member in hunser amanga pusilal thanfelas GS organizer mami district in Hmeshat yuna hunnayin lomluti achangin thu soi ngai nom tak ngai thlak ani bok khati zong kha chanchinthar kan ti chwa theite chu ani e